Hlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eyishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Utholwe ukugxekwa ke laphana owesilisa ke laphana wey'ngane zakwethu. Ufice umuntu wesifazane, abantu besifazane ke laphana belwa beshayana ke laphana wey'ngane zakwethu. Kukubi yena owakhe afike wakwenza, kufike wahlala duze nabo ke laphana wey'ngane zakwethu, wayiphuzela ubhiya wakhe ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi ke bayigxekile ke lensizwa ukuthi bekumele ukuthi uma ifika ke laphana ifike ilamule ke laphana wey'ngane zakwethu, ingabe ilokhu ilibala utshwala abantu bebulalana. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho uma uke wayibona le video ukuthi ubona ukuthi likhona iphutha elenziwe ilensizwa efike yayiphuzela ubhiya wayo ke ngenkathi abantu belwa ke laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha se-channel siyabonga. Thank you.